Musime ndaragira mutare kandi ibyo abose. Undi munsi baragiye urunda. Ndaraho. Ndaryamase. Cyane n'ibintu yaje si. Ile aruto nawe. Bwana sifiwe. Naona mbingu zimefunguka. Na Yesu yuko Atanivuta
sinarindi ikiwa labda ungeniona nafasi ambapo nilikuwa, ushobora ko mu mezi ane iminsi yacu igeze mu kuvuga hauwezi kuelewa kwamba kwa miezi minne mimi nimefika kwa masjidi ya kubera kwa nini kila sababu tugomba kugira mugenzi wawe ukeneye Kristo ambia rafiki yako kwamba unataka Kristo. nono abagumira mune kile kitendo cha kadi kwenda Nataka kuweza kusikia mafundisho na kipande mune kile kitendo cha kwira umusamariyakazi yahize umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza kandi ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamari neza bamuhagararanye bakarangwa n'amakindi bariyuda maruka bamufatira note ya kugeza mu Rwanda Samariya yahuye na Yesu ukiri mu Samariya kaza barinze umushitsi nibwo yahuraga umuyuda amuganiriza neza ngo byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahuraga bahanganye ngo bakarangwa n'amacakubiri n'amakimbirane bagaca uwo wari umwanya imibereho y'umugore umaze bakarusho ubwo yari imbere ngo batawe n'umuyuda usanzwe yahuye na Mese rero izo uhure na Mese mu kagera nibo bakora twagifata kwira umusamariyakazi yahize umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda
Petero karagira